chum zirna huanga chuan government primary school ramhlun south te kan tlodona anni hi government school khotlang te nena changwal chatak mai ania an school hi ma son na sa em a an school ma son zel na tura an ma chopte le zirna an kalpui dan te chiang le zokin kan clear haudon ani Go to your class. Good morning, boys and girls. Hand on your chest. Right hand on your chest. And all small children, do it like this. Your hand. This is your hand. Your hand. Sing or sing song. Oh, can. Oh, nagtanggal ka siya. Sorry. Okay. Please stay ready. Please kindly come out here and lead the song. Only one chorus. Cindy. Jonathan. Onang kanlekang kaya iming gawin berse imakan lokun ya kang dilay lang se kanom dan tulay tua mi pui kaning komi vinna ro pui min pela ro mi resa kanse Ready, all of you? Yes, sir. Exercise. Stand this. Attention. Stand this. Attention. Exercise. 1, 2, 3, 4. Ready? 1, 2, 3. Stand this. Attention. 4, 5, 6. I will continue the next exercise. That will be exercise number 3. Okay, exercise number 3 begin. 1, 2, 3, 19, 20. Okay, stop it. Small children. Behold, behold, I stand.
stand at the door and knock, knock, knock. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. If anyone hear my voice, if anyone hear my voice, I will open, open, open the door and I'll come in. Very good. Roll number 9. 10. Roll number 11. Accept. Roll number. How old are you? What is the name of our school? Now we're going to take attendance. Ole tu na hianin zirlai nu le pa te changin zone tlem te in zone hun kan nei lok dona kapi he school a hianin ifa te hi engwang lu tir ngei ni Keini chutle min kan lanau dewa mo nursery a oma se I royal pol nante le zirna hi athalu tuka I zirtir tu te hi anchang lu tuka ni I kafa hi kalutir ma ina athiam na ka ngai to chuan tu na athiam na te hi chu thiam to lu tuka ni chu I anung changjong pon aron improve lu tuka azirna zonga po mo I thiam na ani ber chu anzirtir tu te tha ka ti ani le zirtir tu te na zirlai an zirtir dan ko nga hianin handu khoplo te nem neilem lave abikin keini angchu nursery kan lania I base sang lu tuklaw mo kan faten late a ma sengin I du khoplaw na kanailaw an thiam ka tilu tukan zirtir tu te himo an activity sa tha a I an tong kamte aron dika an kutziak te po du thu samani hela ma hian hanin zon le lokila kapi infa te zirtir tu den an enkol na hian ilom to kem lom tere mai an ekol dan hi thra ka tia mo kalom du tuk ringot alom om du tuk ringot nge du khoplo na te nem a ka nation lo an ekol dan hi thra ka tia mo kan chang kang khop mai ani le athil dang re hanin zo taila infa ti han mid day meal heta school an don chin in lok puyem lok pui tere mai o cho hin ei thalo tu ka mo jing lama po hian hetia chuna an ei ti hi ringot po hi kan thalhel ngoi ngoi ole kan lo me tu na hianin KG class teacher Miss Madiki kabula hian chumeka intinge class alak chin dan te zon tlem te kan hanin zot lok don ani hey miss classroom teaching hi engtin nge in kalpui sab chong ngor in nge in kalpuya mizo chong te in mix ti kha min shil te che classroom teaching hi mizo chong le sap chong hi kan mixa achan chu mizo chong kan tel na chan chu no pangten an zir lai te chiang taka an shat thing turin an mani mother tang hi apoi mo kan tia chu wang chuan mizo chong hian I kan shil fia china amai ro chu mizo chong ba ka simple english te hianin class hi kan labok ani ti chuanin he in class a hianin ate zwal bi ka no pang thiam theilo fal bi khar se big te hi an omem engdin nge hetiang hi enkol na impact do big chin
te reng mai no pang then khat hi chu an thian te ruala thiam ve man lo hi anom ve thina heng ho hi chu a san pa takin special class ang devin entirnan chhun cho an ei zo ate hianin class te hi kan thut fual puya kan zirti non de a tin homework te po achang chuan han pek tam zual chang te kan neya tin nu le pa te ne kan tang ko pa an nu le pa te kan shila kan ti chuan an ni pon na sa takin in lama te an lo buai puya ti chuan in an thian te nen arwal an thiam ve le mai chin chuanin hei no pang chu homework in pengianga in homework pek dana te in lama an lekha zir dana hianin an nu le pa te an changwa lem ti te kha shat em em anga tiro khatianga khanin an nu le pa te hian an fa te hi an ngai sak to kini sha em nu le pa te hi an fel em a homework kan pek ang te hi chu thanem ngai takhian an ron ti puya hriat thiam lo te an nei chuanin zirti tu te min ron zo thina ti chuanin group kal tlangin mo whatsapp group hi kan siama chumi kal tlang te chuanin an ron zo thina ti chuan kan in shil fia nu le pa hi tam zo ki homework ngai pui mo le fa te en kol thatak te an ni a nu le pa chunga po hian kan lom hle ni tuna hian government primary school ramhlun south headmistress PT lal manpui kabula hian an thumeka ani hi chiang le zokin he school din munte zo na hun kan han nei lak don ani kapi chi baile chi bai ule hei zo na hanin zot ngal bob meila tuna hianin in school a hianin zirla engzat nge oma zirtir tu engzat nge om cheu mi shil te che zirlai hi za somnga pariat kan neya zirtir tu hi som kan om ani le zirtir tu somin om ta a heng ho chung ho chuanin in no pangte hi an zirtir ne to kini sha em an fela mase an ha deuh hleka nei bel theila chu du thu sam achan chu nursery khwan pathum ngot an oma kg a pani in an enkola aba kho hi kan la in dai lo dewani ani chu zirlai za somnga chuang in lo nei ta I hetiang hi kumdanga I school no pang in nei dan ani rengem tun hnai kumsom liam ta vela kha chuan ni chia lo tun hi avor top ti meila athlen san lai ber ang ani ni kuma som kwa pani kumtira ania kumto pa ronin mitle an oma wangin som kwa panga an nia kum masalama te chuan som sari panga te somriat le pani ti te ania tuna kumina hian za somnga pariat kan nia ni kum ai chuan pung tak kan ni ani chuan in school chu kumdanga po no pang enrollment cha pol tak chu alani shimshim ani mo ni school dangte ngai tua chuan ani chu engi achani yang the tianga no pang nga tur he antinge in chanin lak dan te min shil te che tran hi kan lakhopa ke mani zirtir tu te pon hemi khotlang hianin min tuipui shima engkim anu le wai abik takin YMT kan SMC school management committee te mo anung tha a khanga khan ti tak zatin aming maya committee member ni lovin YMT pon ti tak zatin anronin rola min puya chu chuan min ti chaka chu alo al chuak ta ni ti chuanin lockdown lai te khan han ti le ta ila online in class in langianga khatianga khanin har satna te in neem in school a hian in du thu samin online class in la theim online class khan ni lockdown lai te khan kan la charchara kan online class te athata wang le kan regular wangin kumlak lo aron in son te po khaveng danga tang te nan omamo kan ti tha kan kal pui dan kha khati lai chuan enge short video pani khat da te WhatsApp hemi message mangte thalak te khatiang ang te khan kan kal puyamo chuan no pangti thalo deu te kan call le mase khang thil te kha athling le ang ti hlawin YMA in tu na hian internet connection te min pe lockdown po lo thleng le don se tu na hian zoom class nei turin min in ready tira keimani te po hi au upalam de ulek abik takin keimani ang rol te hi kan khoi thiam na sa to lawa training min la ron pele don ani
khotlang shwai tu te zara lockdown le thut pom se online class vela kha chuan in har sat na in nei to don lo ani mo changkang taka min nei ti ram tu mani ama aya changkang in in advance le mai ti chuan in I heta no pang enrollment jungchang khan han lut le lok ta ila I kumina hianin no pang in admit don hianin no pang admission changlo schoolina azo lo ti mo heta lo reject in nei mialem thok khat lai kha chu I nursery bi ka khwan mo somnga an han pil chho khan classroom in a zolawa thuthleng in a zolawa teacher tan po a she om lutuka antiam madam close to ro atia misten min tia min ngen na ang khan kan close ren ro na ma se hemi kan veng area mi ten ni si chuan dana ka thiam lo hul hol pal ange ka hlau thonge mi do izep ka nia ka tia ni ni thum vel ka close nuwa ka hong le a chuan som ni chuang kan zia bel le ta ni ti chuan som nga le pakhat an ni nu khan kan hon bel le wangin tu na hian som sari le pali an ni ta ni aro puile me chu tiang khopa no pang admit sen lo te in nei chu nu khotlang nu le pa te pon nang ma ni arin na an khat na sa hle ni na shat boka I ti chuanin kan shat he shat chak om em mai ka ti chu in veng hemi in school hi khotlang te nen hian in tho ho na hi a chhle me ni in kan sha chung te po chu du le min han soi jaw sakla ni e hei khotlang te nen hian tho ho na atha helaya he ta ka om ha hian helaya kan department le YMA ten agreement nein helai ground tu na interview kan ti na kan kot zol hi YMA lam ten man ho min de la ti chuan agreement fel fai tak ziakin an siama YMA school la wara keini in he twal zol an sei hi kan changanga school la war pia lama YMA in futsal hi thalai ten an hang ta thena ti chuan engemo thil repair ngai zirtir tu ten kan soya piang hemi futsal ho tu te hian min peve turin a inzia ka chu agreement a chuan ti chuanin kan mamo te hi kan soya ti hian anni in an ron ti ze la kan soi lo te po an ti theu ani khu te hinan cooler te po khu water cooler te khu mo min ti saka nursery ek in te thatiang kha kan soi lo repair ngai kan soi lo po hi min pe theu ani chu alo mom le me ti chuanin school shang te kan tlo china atlang puya an problem face niya kan sha chu nangni school apo nursery le KG in neya ti chuanin classroom dang han enzel han class 1 ate class 2 ate student hi an tlem chhozel ni in alang ani chu school dang apo hianin now omna na ron mangmaya an len de nu in la chuak le mai ti ang problem hi a omani he hi in school a in nei vem kan nei ve thina tun ma zong chuan chu tiang chuan a oma nursery abuk hluaya ma se kumin atangin adang lama ni kuma nursery tam tak te kha chuak to lovin tu na ke zia hian somthum pathum lai kan changani chumi problem solve to anting in tb entia kan ti pom a om lova maro chu enge khotlang shwai tu ten enge admission lunia hong chau lovin enge advertisement no khang te kha kan ti ve a chung te chu min pho chua saka YMA pon in ti nei tu in tin chu ti ba ka chuan online class kan nei lai khan kan regular zia te kan ma tho te min lo enge pompuya ti mayang nu le pa ten kal chhun zom tla ka an ngai tana an ron enge KG te 1 te 2 te aron buk chho tana ni ani le in no pang en kol dana hian zirlai nu le patin hian in tho hona te hi cha em tha zirlai nu le patin hian kan tho hona a thakop maya engkim an mani hi kan VIP te an ni a chuan class tina hian WhatsApp group class wise in kan siama
khata khan du azo thei boka chumi pia lama chuan kan khotlang YMA ten nu le pa group ringot an siama zirtir tu te kan om velawa chuta chuanin engpo an soisel le ma kan la kan du le ti tura min du te an thlena tikhan a soi tu hing soi kher lovin kan hena an ron thlen le a tikhan ma ka lo la chen ka staff te a ma son na kong atan thil poi mo tak pakhat ni ve ni chutiro I ti chuanin naupang enkol dana hianin hei lockdown zo hlim de kan lo ni ta a I kumdang ai naupang enkol har sa em a begin class 1 anga ti hian kum a voi khatna na school an lo tir na te anita a har sa tere ngai lu ter khan mo poli ke ma chu het kania class ka la lutuk lo a akal lo ban om hian kawa ti ve thina ka en fia pa du sim sima ka chiar tir tur po kha class 4 a po har sa ka tia class 3 a te atharan lo tam box sia har sa ka tia 2 a te ti chuan engle khole chiar thiam dan te in chan a in chen lawa a o atangin chan le vek tur katia a rei chuang lawang pol sang a chuan katia a o tangten kan chan le a abc tangten chiara po letter pani te chiar tir ula letter pathum khatiang khan ti beu tur a textbook a lu lok thei lo katia ti chuan a bik takin o class 1 na china min zo na kha a har sa khop maya preschool atanga class 1 ron ni topte anya khang kha han thiam tir le school nung chang han hre tur chuan na men lovin kan be ani man ruwa te nen mo an lim na tur nen abul chuta chang tak tak khan je ti ran ngai tro ai nge nung chang shim te po kha I in shat kha ngai vek dona I ti chuanin naupang discipline ken ko nga hianin engtin nge naupang tho oi lo de te hi shemna te in pechinem engtin nge hemi discipline hi in ken ko le hem shemna chutiang angin han ken ko kha hei an mani taksa han vuak ti angreng te khamo kan tingai lawa engemani naupang harsa an om chuan ka hne na te an ron hruaya tikhan ka lo sila ka lo counselinga ma se chu min huwa apo hei enge abikin mi panau pang hi chun ni aya no pang hanti na chak riaute khatiang shat riaute no mak hekman to ngun kha chuan na lote atia han confect te chu kan nei ve ti chuanin ai in school a kan ron kala I futsal ground chatak mete in neya khang ba ka khanin enge kanron kala kan mu mai silo ma se ati dan phung chatak school danga kan mu zen lo ang chi ti big te kha in lo nem khang te kha in nei chuan min soi sak ta che ole ni hemi ground om hian no pangte nun ati zalena rei tak lockdown in anril ru te po aphwar bet te langa taksa chau lo mo an zalen lu tukan ya nuwa mantia an mani pon an thiam lawa kumchan ve ve la chuan are tura po ka ngaya chuan kan thilti dangle pakhat chu spoken class te kan nei thina English spoken mo khang kha enge atul zwal an thiam theinan atak ten kan han be thina hun ol rem chang o ma piang in khang kha kan tia tin chu lo le a po chuan enge singing period te kan neya anne chu enge sarkar school ania zai sapla rhymes te an han sakhan an hlim thena YMA ten flat TV min pe na china nursery in ho kha chuan internet connection te min pe boka khang mang khan la hi ol sam takin devotion le singing period te kan tia chung chuan ati mason me mani action song mo sap tong po athiam bel tiratin an mani talent tunge singing talent te lo nei khang kha kan se thei bo
le khazir ngor ni lo hei joyful learning te kan ti china khang kha apoi mo bikin hei tun lockdown zo nuwa phei chuanin no pangte po azir na ngor le khazira hanbur chot te kha a har sadona khanga khanin inti hlimpa ni si le khazir pa angte kha hi alo om theita I sapla han sakte po I indirect de utaka sap chong zir na te alo ni le zela khang te ang te kha hi apoi mo em ani ti chuanin he in school hian in mana so takin son ta enge in school ma son zel nan hian in plan te in neem neye ti han ro man na tam taka oma smart classroom class tina nei chu kan dream ve amo chung te chu engtika nge a hlo tlin theyang suang to na main a tham ral don nge chu ka shelo tin activity lama te po tu na kan nei pia lamba ka hian oi mizoram pumpui mai hianin school tina hian swimming tuichen mo an practice theina tur te hi han om thei sela atha kati chung te chu ka dream pakhatani apoi mo khop me khatyang kha I sarkar school hi I ayai om reng lawa train teacher te na I du thu sama no pang an en kol na ani ti te hi kan sha ta poi mo chung te po chu wing chung lu le pat po han sha thi poi mo ning ka sha he sarkar school chetura han ngai tlet na te mo english medium ani wanga poisa choi hanin lu tir mo te po hi chang hi chana ui om hi ka ti china chan chu enge sarkar school a hianin sarkar in scheme chatak tak no pang tan hian da heng te po hi nangmani school no pang nu le pa te le khotlang nu le pa heta no pang lu tir velote hne na phanin I in puan zar zel hi a cholin ka sha chu tiang tur chuan in school po I ma in son chho zel kha du sakna kan hlan ngal chewa ti chuanin a to ber nan chuanin kan zo bak che poimo iti si angchi soitur I nei chuan toite min soi sak lela kan school a hianin enge writing handwriting a sarkar school te kan tlak fual thina wangin helama hian mala ila katia 4 lines a not re zia tur kan tia atangin tikhan cursive in an zirve a khatia zia tir mai kha ka du tok lova an kutan round dan en pui rau hei te khinan te cursive tia zia tura he tia kan han tia kha alet linga amazing masa akwal ziak nunga hetia ron thai dik vele mai te kha an om thina a thei chuan a thiam lote dom pui ula tin dom pui vexen lo pon an round dan an kut round dan kha adik tur ani khang khatira u katia an ti veka hei an ziak po moi tak tak an nei ani chuan chu lo le a chuan hei devotion period a te po an mani moral siam thathei tu tur khovela tekhinan miswal piang thar felle ta te le khatiang ang azau theyang berin I thil soi tur katita tekhinan hei enge kha niki cruise sa chamsin te le thil dang chamsin dang te po kan soi chen hey headmistress ma clear zau tak mai le na tui pui tak men nei che in school hian van nei kan ti le in kal zel na tura du sakna kan hlan chewa hey aya manas ta ka son turin du sakna kan hlan chewa in kom na hun chatak min pe ka wangin kan lo me kei po ka lo me